Ay kunan Dios pa palabran tu yaram na ikasha. Yahta maras cha yahta buyaram sunas mo. Tokoy man tingos ka mo yaras. Cartanya pero kay lugar achito lugar kas haltara pero yahta manjana pa. Pero zila sa pun si chaya na ikam yahta manjepi. Tata Dios palabran man tu yaram na pa. Ay hawai tagay caballero amshan burto khatir sa'id ta palatis tata dispaksan gaman duilas siyay ma chay zonam Alim punjay caballero ahtamanda shamshanki Suma punjay señora arin mo kaya ahtaman hamor ko siya ni Ay caballero wafratit palaritsigi mama nunaitas timpagit khitsvay kim kay folito ta ay wasray nyawiri na ikipa Chay folito ta man apur askhojin egasian e wasi mga apurata chana iti ang wahti akoan kichayta Ya caballero entonces dilaña lugar yahtaman kachayo kusa Ya wakuti kama señora wakuti kama Ay, kay hinkartanya mo ni kunang sa ikorpanin niya kunang descansar ko sa hari kay sa chayam dito pe descansar ko sa chayam sa marikosa chamata kachay kay paon taskilya sa chawan siya sa ni kuno chawa si mungari Ay, kay papelito imat kay papelito re awer niya wiri sa kay kikim papelito tabi kay senyora pa siya kachay akakapo wish akong awer niya wer po sa ay kay papelito pero to koy hocha sa paswanyo kan koneng at o tsaka betah pichos Jesucristo pe creya salvas kakay ta ating maneng chay pa kuno imatat subay man no kari tari pa may mancha kay senyora ari chay sumak wilaryama kunang kay borito ito watay kus kay sa machay kari siyang kachares chay kang korer koy mga awer tapor kami mampon ari no kachay hinat mana nerkaneh kunang kay nyawiris kay pina entiende kon aber kores aber Señora, soy arriba y a ver okrato ta, soy arriba y amo siyan tapuriko akanta, soy arriba y a ver Pita kaparimuri. Ay caballero sina kaparim siya a ver siya Ay caballero imata chinga chingiri man siyangiri Señora, chay papelito ta askangi haywas ni sharkan chay man kutichi pasayki joka chay papelito tu kuna apampoyki chay rey kina kaparimur kay ari suyari nis chay papelito pinyawerer kani chay papelito pinishaska huchasa paskuna ka maimanta singa infierno marinan gasta chay manta no ka kurimur kani kanta tarepa kunang ya chay tamunan ari imayna pita salvo kay mari villari ay a ver señoray Wala tapon jada nyawerer kanki nyawere naigi pun hayway Shargaiki, pero kang inikuargang diare, chandaman ay wargaiki. Kang nang salva kutya ka Señor Ninch Jesucristo tapi ko na ikitiang Salvador na ikitahin. Painigya to salvas ka kangi. Noga konekta mismo chayta noga aceptaita monani. Kunan chayt acepta na pare imatata ang luwan na itiari. Tata Dios magkomoy kuksunji, Tata Dios ta salvación ta kusunga. Chanta manya kui perdon ta, pay perdonasong ka huchay gimanta. Chanta salvas ka kangi. Ya. Entonces, kunanga, paiman manya kusunchari. Cari hermano, kang kakaparsanya. Ari hermana, kay programan siya kaya rikong kanya. Dios manta. Uy, arikona. Dios manta kelga sa hinaka, mana ima piskanchu. Alim ponja hermano benigno. Suma ponja panay inocencia. Kayari sumpacha. Hermano benigno. Vimachus Dios manta gelgas kapkashan. Chay gamana may zonas niskalyanchu. Mana chayga apostol Pablo sut incharga. Zonaga Dios manta gelgas niskanta. Uyarispa. Chayri nyawirispa. Ziparakunanta. Huchayuk kasgamanta. Jesucristo pikrispata. Wiña y causaita tarenanta. Chayre kupay sut incharga.
Chaqa Dios manta qillqasqa chay Espíritu Santo yuyaychasqanwan qillqasqa kasqanta ashkha runakuna Dios manta qillqasqa yachachiyninta uyarispa hinallataq ñawirispa mana allin kawsayniyuqmanta allin kawsayniyuqman chayanku mana mayqin anqapis kanchu Dios manta qillqasqa hinaq Ajinata ninka Salmos librope pachak chunka esconio agape pachak 15 chunka ganchniq chichlay ñawpaqman Tata Dios qanchiqan sanqoyuq kanki kamachisqasniykipis chiqallanta tukuy kamachisqasniykiqa chiqa atiyanikunapaq hina kanku palabraykimanta celosakuyni tukuchiwan inimigosni kamachisqasniykita qunqapusqankurayku palabraykiqa allin ch'uwapuni chayrayku kay kamachiykiqa palabraykita munakun waqcha wisch'usqa hina kashaspapis kamachisqasniykitaqa mana qunqapunichu chiqan kayniykiqa wiñaypaq kamachisqasniykipis chiqallanta llakiwan phutiwan taripawanku chaypis kamachisqasniykiqa kusichiwanku kamachisqasniykiqa wiñaypaq chiqampuni kanku yuyayta quway kawsanaypaq munasqa wawqi maypachachus Diosmanta qillqasqata ñawirinchik chaypacha chay kashan kikin Tata Diospis parlarishasunman hina Hermana Inocencia, listuñachu kanki o versículo yachakunapaq Ari hermano Benigno listuña kani yachakunapaq Kuna yacharikusunchaqa iskaykaq karta Timoteoman kinsaqa taqapi chunka suqtaqa chikaynin Dios manta qillqasqaqa paypaq yuyaychasqan kaspa may sumaq kashan yachachinapaq huchata riparachinapaq chiqa kaqwan kutirichinapaq chiqanta kawsayta yachachinapaq ima Diosmanta tukuy qillqasqaqa paypaq yuyaychasqan kashan may sumaq kashan yachachinapaq huchata riparachinapaq chiqankayman kutirichinapaq chiqanta kawsayta yachachinapaq ima Kunan tiempo Dios te yupaychanachi hermano Benigno Ari hermana Inocencia Dios te yupaychanachi Kuna yupaycharisunchaqa q'umiriminarimanta pachak iskay chunka yupayninta Santa Biblia dia puanche sumaya chachi tukushunaspa Chayray kumaskai sumaya chayta Dios pa palabra Santa Biblia Biblia taleja kausaita tarenga kaitata tapenga wachalmanta Biblia tagasaka kusista kausanga kanchaypi purenga gloria Señor man Cristo wangaka leyen kapuni Santa Biblia ta may pipis kasba Pichus leyeka kayayarenka mayus kantus pisa chahinami Biblia ta leyeka kausayta tarenga kaitata kapenga wachalnanda Biblia ta kasoka musisa kausanga kanchaypi purenga gloria Señor man Dios pa palabra Santa Biblia ta leyo yaykuni tuta bunchaypi son ocha sunka kalpacha sunka Santa Biblia pilla chachikuna Biblia ta leja kausaita tarenga kalpata kapenga wachalmanta Biblia ta kasoka kusista kausanga kanchaypi purenga gloria Señor man Munasqa wawqi, munasqa panay, anchata kusikuyku kay programato yarisqaykimanta. Aya kay kiki horasta kutirimos pa kallasqaykuta kay programawan Dios manta uyarikuna